این якта нав объектимо лоиха таклиф аст. Лоиха таклиф барои чӣ мекунем? Якум любой объекти саркамба план мекунем. Ҳамон план боиша адавлат рухсат гирифтанда кор барои стройка. Ин объектимо то 500 квадрат метр баги майда объект. Ин ба гасн хер рӯйхаташ шарт не, гасн рӯйхат гузоштагиш дар кор не. Ин просто ягона дарча якта рухсатнома мегирем. Рухсатномаи барои гирифтан чиё дар кор. Якум очрат ҳавлетуно қарораш дар кор. Қарор кӯйна бошад. Ягона дарча қарора нав када мегиритон ариза мететон. Қарори нава гифтетон ми плана мекунем. Ман ҳозир фасадаш якум альбом як корхонаи ваяш лицензияш нишон додам дар кор. Дуюмаш геймплан, ҳамон ҷои геймпланаш. Сони ситуатсионный план. Сони зданиями фасадаш аз дарун берун аболо нишон додам дар кор. Якум этажи планаш. Дуюм этажи планаш. И плюс разрез обязательно. Алем хизматҳо ки ба дар кор бошад 6 миллион сомки подключка демтем. Рухсатҳое ки демтем. Рухсат барои чӣ дар кор? Рухсат фақат кадастр кани боштонга аввал ман қурилиши рухсатам рухсат. Агар кадастр гудаитон қурилиши рухсат набошад, архитектура давлат ташкилоташ онда штраф наиса мурад камаш 100 миллион мали ахлад мешуд. Ки ба хизмат дар кор бошад 6 миллион ки подключ тайёр кардем тем. Телефон конкрет. Камтар расход када майда проектки иморати будкани боштона мушуд ин якта вариант. Лоиха таклифа мекунем. Бо якта махи альбом данашо кардем ки ин альбомба манги лоиха таклифа додаги плано якум дуюм этаж плано ки разрез мушуд. Уже разрези баландеш ҳама размеро уже аниф мушуд. Ин туёқ мехтеш. Агар таҷрибано прорабки корхонетонгар маълуми худашкам имората барш метонетон. Мо шумо прорабски услугимон таклиф мекунем. Имората проекташа када ҳама қурилиши рухсатшо гирифта сохта тайёр карда метем ки агар ҳамин кора бизнес кардаги бошад фурӯхта метем, паса профил мемонем. Сам real estate обуна шейтон фурӯхта додан хизматшам аст монда. Прорабски услугимон объекти стоимаша 70% мешуд. Телефон кунетон проектша данашмо кадогем мумкин.